Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu su očekivani, smatra politički analitičar Driton Tafalari. On navodi da su tenzije pred izbore manje, jer, kako kaže, pobednik je manje više poznat. To će biti, znači, verovatno revizija Vedvendosje, samo se ne zna koliko će biti, kako se kaže, marža, koliko će dobiti poslanika. Inače se zna, svi druge partije se bore manje više za drugo mesto. Ponajviše LDK i PDK. Vanredni parlamentarni izbori su idealna prilika za normalizaciju političke scene na Kosovu, smatra politički analitičar Dejan Miletić. Vreme je i da mislimo o budućnosti, pa se nadam da će ljudi budućnosti zauzeti svoje pozicije na novim parlamentarnim izborima i da će politička scena biti mnogo stabilnija i kredibilnija. Dok Tafalari dodaje da ne očekuje iznenađenja kada je reč o koalicijama, Miletić navodi da je predizborna kampanja već u toku. Neće biti velikih koalicija i po mom mišljenju to i treba da se desi, jer sve političke partije treba same da vide koliko im je snaga. Možda će biti koalicija između PDK i NISME. Tu, znači, još pričaju, a ostale partije neće biti veće koalicija i možda neke manje političke partije će se uključiti ovim velikima. Ona pokazuje elemente dosta medijskog spinovanja koje treba da usmeri na neki način birače s jedne strane, s druge strane vidimo određeni pritisak na srpsku populaciju na prostoru Kosova i Metohije i gde se gleda da se pokrenu neke strasti i na prostoru Srbije i da se da povoda za jednu mnogo radikalniju kampanju gde bi opet ljudi prošlosti probali da nađu opravdanje za svoje prisustvo u političkoj sceni Kosova. Da podsjetimo, vršilac dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani raspisala je vanredne parlamentarne izbore, jer je Ustavni sud Kosova aktuelnu vladu proglasio nelegitimnom. Tako se za nešto manje od 2 godine vlada Kosova bira već 3. put.